Ini tuh Jayadi. Bang Jai bro. Nah gitu. Ini dia. Ini orang. Udah habis tuh waktu dia bagian taktik. Depan dulu dong. Ini Amal, pengen nggak? Si tim utamanya Pak S yang kemarin agak keletihan ketika di Arab babak kedua. agak apa? Agak keletihan. 그 마틴은 후반전에 좀 힘든 모습이 보였는데 컨디션 어떤지 선수들 전체적으로 마틴도 궁금하고. 선수들 전체적으로 뭐 컨디션 좋고 평하지 않다면 그건 거짓말이고 우리가 유럽에서 왔다가 마틴 같은 경우 미국에서 왔다가 그리고 경기 끝나고자마자 바로 공항에 이동해서 잠깐 돌아왔기 때문에 선수들 전체적으로는 몸은 피곤하지만 컨디션은 대부분 좋다. secara keseluruhan para pemain dalam kondisi baik. Tapi memang bohong ya kalau misalnya tidak capek. Pastinya capek, apalagi Martin Paes ya datang dari Amerika ke Arab dan begitu selesai pertandingan langsung berangkat juga malam itu ke Jakarta. Jadi secara keseluruhan memang baik tapi ya dalam kondisi capek. Terkait misil gas dan alien Rainer sedang dinaturalisasi, kira-kira target coach kapan keduanya bisa membela timnas? 언제쯤 뛸 수 있을 것 같으신지. 10월 달에는 쉽지 않을 것 같고 11월 달에는 뛰었으면 좋겠다. 그게 내 생각이고. Kedua pemain mungkin tidak gampang untuk bermain di Oktober, tapi berharapnya ya makin bagus. Macam tanggapan saya sama Justin After. Justin 어떻게 보시는지, 저스틴 뛸수 있을 것 같으신지. 후주전은 뭐 우리 홈이 사니까 일단 최대한 승점을 우리 얻기 위해서 준비할 것이고 자신도 컨디션 따라서 뛸 수도 있고 못 뛸 수도 있고 그런 상황입니다. Lawan Australia kita di home ya sekarang, jadi kita berusaha semaksimal mungkin agar bisa dapat poin dan itu
tergantung kondisi Justin, ya mungkin akan berbeda. Justin bisa bermain atau mungkin. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih. Punya teman main. Makanya.